ya dom nyame ode na basama mo sise yi dom kase ene ye breaking news Onyami Bonifacio onyami Radio Obey ya rate abafre ya rate Boni babani for the atu atankuru amu Erade bana babu ayi Erade ya mo Nabi ya mo Erade Loito Erade Babani for the atu atankuru Ade tomato for keke ya wonsem Na so be kame wonam Sana ko kame so Ade kame wonam Sana ko kame so Ade kame wonam Sana ko kame so Oduma umbonita, oduma beifoja, the warrior prophet Gideon for years here do no, Yenamaki Asekra. The warrior prophet. What's in the 12 say what crab what say? What's in the qua? What I know quay? All of the outside that Batman Monam for no Obama was in so my son or Hamway. Above one in a catch no. What is also concrone Chuma? What is also concrone Saya? What is also concrone any other way? A dear crown, I wash it shut. And the Anama Watoba Prophet Gideon for yes, I don't know. The warrior prophet, so go crash and to me, not send him. On the edge of one in ma, it's the Bomadiana chipping in way. Now, then I restart, then I went to, then I Jumapa, then I Warripa, Nampum to Mara. And if I can say I draw, that's why I draw to be vanity, to me. Oh, man, it's a won't would you bring one? I won't yet see a move. It's Yakika Fue, don't come on, Untum, Momma Mwasi, that's also concluded. Anumere basayi adom nyame ode na basama mo osise yi adom kase esere mu se gya nyame a wo so ne ho anima la matudu aya owemfo kase no womwa wonfa wonfiri adom nkwa adom amani ampo nyame onim ne mani nyame serebu a won sere nkyira ya tamfo ene da de ye de breaking news kase pa na ebrem ami
wo a woni osofo bi akoda a wa anwa alo mepacho twiben afidie ma me wate wa woni okonfo bi akotwe mpena mesere twiben afidie ma me wate na ese nsu si wo ho wo da so no de wonan asisi ensu onyu na wani ate na obeche nsem ankasa wo a woni malam bi atwe mpena a malam no anwa alo mepacho twiben ha wate wo a woni ohene bi akotwe mpena edufudi penti no akofo ohene mpena so obetwitwa nsase ama a wa anwale no me pa twotwi ha wate wo a woni okonfo ba akotwe mpena woni okonfo be ma akotwe mpena a wa anwale no me pa twotwi ha wate na enne obehunu se bibi yeden ewo baby obaso no ahye video no obaso ahye video no everybody enshira mama Gloria ho te say gift Yehowa enshira nana yawo Yehowa enshira ye sister kuya otomurosie everybody enshira joy Yehowa enka ho brother Dan otie all the way from USA mechia USA fo nyina me ba baby dodo na friend Royal baby ono so ATM all the way from Georgia mechia Georgia fo nyina enne anwumren odo ma waninda ho watin mpacho enne den wo a woni se nkrofo ya mabobo umudin akodi akatim kapɛ katijin no mesrawo so diatem sa nkrofo no sa agodi efe akatim kapɛ katijin ti wo a woni odifuo bi akoda woni okonfo akoda woni osofo akoda woni malam akoda woni ohena akoda se nkrofo yi amabobo mu nyina edin omo nam hokwa bibi didi wo machi enti the moment that woni ne beda no woni na bodwaman tumi na di na chi no so ye papa so ye tumi boni obehaw obese wa brabo o ma wa brabo ensiw yi da especially mu amoni akonfo ma atwetwe mpana na mo ngale wo mo amoni edunsinfo atwetwe mpana no esirawo mo ntwime ya fidie wo ha na woni akonfo akoda mesirawo ye we hunu say yes bibi wo baby wati wa mo ne malamfo atwetwe mpana no obi wa nanum ya ne de ntino ne kuna nkwase ni atwe mpana se de bia no obenya na ntwena mo aya den awe yesi emplan de obetwe na eho asem no echira asem no inipa bebiri kokoko baby ekoko spiritual man fo honom ema omo fawom ene omo da mama ene de wuhunu hwiyo o china bi no he wa brabo ensi yi da kana kora kirawo wa brabo enya de wa brabo ebesi yi e kana kora kirawo wa woni obi akoda wo nwura mu soso ka ho no e fe no bush le patron fa bush fo no bush le patron fo no mo amunu nkrofo akoda wo bush no se woni sunsum ni pa bi da no wa anware wa haw ene me ka no kora chiro papa wow ti mo amoni asofo atwe mpana empene mu odin nyame nipa no akwa bie wo na mu se wona wona ya den akono ben ejaman ben no wa fault sa petamen ni ayi super guru e de ka empaboato wi ya no asore ko ene de wo hu no hwiyo o chene de ba lok bebrew o chene be se wa brabo e ma woni e ma enkoso one woni nyame nipa na abo adwaman two nyame dwuma no wanhwa ama na anye enti nyame to so obetua woka so nipa ne ye genuine person na ne koyesa asudie nyame tua woka wo ho mesrew ene de me gu amanfo odwa me se ne ye breaking news obi ameriki ye me word yonko an me breaking me wode me an ode asem ensu aborobo metim de metim kokotako ensu be ye bo dan no de ase enkurasefo atamfo de me ene me breaking news obi wo hono ma no ne sofo ma me twempena odifo ba no ne na twempena last brother bi ba me ha woni okonfu akoda okonfu wokoso okoye duro duro na anye yie na afia akoto mpena twen woni okonfu akoda edi asudie kese ebebrawo
share video no share ma wo bia se wosofo bi ne wada share video ne koma no ntie wo nasom se wo hene bi ne watwempena share video ne koma no ntie wo nasom share the video ne net de obete nsem wa ma wani an na ho a wa de kitawe wonim se mokokoko asofo no ho no mo fam a omo take mani monyam ene na me the secret no ene to be mu sofo bi no opema kokko opema sika wo mo nsem ofawo no aju hu sika nyina afiri wo nsem no aye wa brabo useless ema bebre wo ho no mu a because of womunti ena asofo ne spiritual man fo bi anya baabi ayeden edu wo mon nan ayeden esi share video ne masters ne nkoso share the video ne masters ne nya de enkoso na mi yi nsem no on be report page no so yes here ma wani na ho obi bi a woni sofo ana malam ana okonfo ana ohene akotwe mpena no serawo enumere pe baabi ni fa wonan si wate na honhom aduosonson aware wo ka no kora kire me se honhom aduosonson aware wo ene wonam na wudnim ene me be kire wo me se honhom aduosonson aware wo na wudnim na me ba be kire wo hwie the moment I want to say nkrofo ya mabobo omudin ebeda na o mantimi anhya wo kawa anwale wa due me se ya den due nefen due mu dio tanyu mini moto ni mini moto aka nyum ne meto akire wo due mu due obi wa wosisu akonfo ne asofo nko na no betwe mpena sa asofo nko oba bi wono mu asofo no ne betwe mpena sa kosi wiase wie ye ma me wo be se wa brabo me ka no kora kire me ye difuo me ye sunsum nipa me ka no kora kire wo obi bi ofen ho spiritual man koda no so spiritual person wa anware wo be hawo wa hawo wo be se wa brabo e ma bebre wo hono mu asofo ne mo da no ma jimani monyam o ma jimu nshira to di asie me ka no kora kire wa ma wani anawa ade ekita wo ne be firi wo nsawate ma wani na wo nya ba bia no be wura wo dross to bia wo pant ne she to di asie obi wo na brabo ade bi ode ne nsabesom na ye basa ade bi ode ne nsabesom na ye basa ma me ka empentem ne yeduro ka ka wutiri man san wadi yeduro ko ba bi na ko di yeduro no ka ka wutiri sa do ya mi din da che no e be sim yie obi ofre no musi nyame nipa de ye de no ko fe wo ho e ma ne de wo da ene binum si asafo ni jimi wom omo chaame wom omo jimi wom nto obe wie ni wani ada ho ye wade bi wo ho no mu a asafo no de ye saade na saade no e ti se nsuo wo de so wani sofo no de be so nani no de be jimi wo ba no wo de be so nani no de ajimi ye wasade no wo ho eno sofo bi wo no mu a okọ no wo be ma waduane adi aduane no de bibie gum eno no yesu kusare no mo de ye saade no wo hye motoro de aye aduane no enti wudi a ekogu mu a no wa ya se gbo tukum so wa ya se gbo gutum se atumpa ya ye gbo no ento so fon de saade ne to wani mu a because no wa ya se yo noko ento ne to wani mu a o se o safo ma oro ni wa ya den wa oro wani ade a wo pepu uti eno so e wo ho ene me chiro secret no skin what is saying o pressure na perform me ba skin what is saying o pressure na perform na enya me kan me cha oh me kan sama kire mu enya me bie mo nipa me bie mo ni abie mo aso ni wa unu say bibi wo bebe because no e ma bebiri abrabo say because of sane e ma no me ma bebiri abrabo e ma bebiri abre oba wo o multiply ade
And some of the ladies are very special and they have special gifts. They are blessed from God. Who say, oba we dear. Nyame ehira. And you know, secret ba ko e wo ho ne say. What the moto ne be fra aduane ne de amount. Anya wo cheduane. No what the amount. Enti what the ma na udia. No wa ya se yo gudu Sofu junior be kase no ho yo yi me baba ko so bi di bi ye no wo so ote wono mo ni ne ho ye ni yi de no kono enti sofu ne kase proposal no ba pel yes afenya dia be ye den wo be puputi eno so ye den e wo ho enti the moment ya aye da bia me keke sa haban we no mo de hye moto no no dia fra duane no dia amount na ye sa haban we no mo de ye sa ade no waga hye haban enti o de fra duane ne mawo a tuti wa ne ani egudini ne ayi atumpan ajiju wa ya ase. And the moment or the sudden betu anymore, even you are ready for that. Or nobody we answer when near ye then about what so a tear my yin. So the boy are in Pocrano, bet me. I'm for other for baby, that minimum for the woman amount for you no more. Because so be call one money. A real can a real can. This I know they yan. I'm for you. Obi yere no or the sade na ma no na fi no ba be sese ni kunu sika ye den ebre no aw ahonchire wo ba bia o na modern mo eni di tu ahonchire tugu so obi amre no nyin sika wo de chewa that doesn't mean so ni ba ko no ye giver because wa amre no nyin sika wa amre no nyin sika nto betu egu so ye no obre ye no nya ya obi hu sta ya wudi fa ma me de wa bre no odi o eni obi akomode no de wa bre no odi eni obi akomode no enti o de o ne sade we ni ehye sade ne nema bi keka ho enti o de hye saa na wo ba ne ho a no wo de kakra gu aduani mu ama ene wo mo no o mo hwe ma no mo wo sika no wo yo hia ne so wo ya bere wakora minim sofu bi ya abere wakora no wo sika obewe sika no ne hia wo ya bere wa no wo sika kora na obeya dan obewe wo de wachi be ka fam wo de wachi ka fam adaada wachi wo sika eja ye shepe pompom fe te so wo sono Osuno fili kwaye mu ya den ebe fie no ahyehyɛ ntu ya bere wase die ne kakra wo nsɛm a wo de beta fawo hwɛ sɛ udware saa de wen na wo de bese kokɔ ka ho a obi kita sukusare ana agbalagba tumi a ontimi nya wo da okay because we no de ye enu bi so na ade aka ho no enti sɛ wo de ma wo di krompo na wase wa nye budunu bang enya de ya wase wo no be yesa the moment osofo ne saa de ne be mo amene no ene ye wo oye obi susu wo ho a omo de yesa de no okay eno de kan pe no wagimi de kan wo na yes enti no okese mefa wo be pene because you are not in your senses ni na ho so where you spirit ne gina nchen ene woni body na ya den onipa bia no o spirit ne kasa kira wo okay onipa bia o spirit ne kasa kira wo o you body ne gina nchen no o body ne o spirit ne o body o you o spirit ne gina nchen no body ne air communicate body you see the kana wa yes dada why to see ayi fufu kani esi wo ma bia chisu enti afe na wo ba be wo pretiu yie sa me so mo nti ayi o yesua de so ene yesua de because no inipa bebre wo yi ma be ye 100 emu 70 akosa de ya me kan mu me yesunsum nipa minimo niam e ba manim nti me ma wani ada ho bo ho ban protect ho
no obi mfa anka se me dem aware obewe wo yo arifo nyina yefunu boni nim se masa wo e bida yefunu boni wo hoyin onim se wasa obewe wo Yaniska. The Hianis Wuska. Be one who dear. Sebi wa ho dia. Wo bewe wani beba ahoso no wajimu. Ena wunnim se wonu osofo anaso okonfo okoda eye exchange of spirit into your konfo wa be ye konfo. Wo your osofo wa be ye osofo. Wo your osofo no use black angel black angel about so. Wo your osofo no use white angel enum ya bedi wachi because woni na bodwaman. Wa mana anhwe ni nyame dwuma ne so anye. Asem wo ho. Ese e ba. Na eyo. Abembe bom dabi yo abembe bom kesiye bebom pan na da be ni be bom no ebe wo se ya be ko ama nkra yi sa dia mi ye nyina ko fa musu abede me ne ko fa haw bi abede me enkrofo bebre ni asofo awowo siki bi pop foi wonim de ankwala no da acho mo beye wo mo no mo twitwu si nipa so no wo mo no mo mfa bone nche no wo mo no mo kum nipa din samone no ka no kora kira wo ekwan ya fa so wo no saa ekwan no ehu hia yi pa wadwen koso e dane cases e brewo dane cases brewo me kira wa bia wo be ya wo ko se nkrofo ne honom a omu ntimi njimi anya osade no ma no anya duo metimi agimi because no ade we wo Aisha wo ho Aisha wo yo asama do sum entefo no wo oyu bi wo ya fe ne Aisha mi dibi be kire wo eno ne sa haban we eno omu de jimi ma no enti se unya Aisha oyo ni bia na unya ayi besikoko a na wo de frawa gashi na wo dware a maame obi akogye saa tumi ni bi eye tumi omojeje ne de ne se ontimi nya hwe ma wo obedaadaa obekasi owutumi a ode ye niyema obedaadaa odaadaa wa no obeda wono de wia ne waje wo sika odi usika ne wia no ase wa brabo aha me pa acho sa oyo wen sa oyo efe ne asama do osum ebinum fe ne Aisha oyo wen ene wagasia haban ene mo de yesa de bat me nkire sa de we wa ha because ya de bone na mo ye ba usunya oyo we bi na unya bese kokko na unya haban we nan ya won se nan ye tene dan yeses itimi dan yeses itimi dan ya de aye nan sede obi ntimi entane u brain ya wo tani brains wo ho wo be tani u brains arew wo be fa wo setelapia woni be ba ho so no ni wo ha mu nti nyina tete na onu ye saade ni wi a so yo obi a ukite sika ne be hye oyo obi a ukite ni monyama no ebe yira oyo obi a bia bedu bia ni pani eje wo ho a bia bedu bia wo en ema ehu ma se we esre no die ama se ha bale so ho tesen yehowa enhyira no tutu anamo ensiye enye easy ti the moment ya omo no mo be ya saade no how abrabo won so bi wa okọ ne ho first na ye na ono obeda sese ye wono obeda sese ye wo de sa ema ho nsuo no eyade obi wo ho no mu a wono da wani ma ho so so wono da wani nya dan ne nsa na odi wura wase ni nyina no wode ye dan obi wo no ma wo hyekawa kawa na hye no no wono wo da no asa de nsa ye dan awura wase ho no esua dio eneme cho secret no en wo no wo da o de nsa tim wo mo hyekawa into the kawani wura wase e makawa ne kan wase ho do no enu no wode di ni tumi
Enti what kasi brand $50 billion a wo de ba akoma no. E ka no kora kire wo. Told you here. E ka no kora kire wo. Wajimi wawie. Uso na kodi ni ho. Dada. Ade ekita nyina na ye ne dia. Ne one wo da. Obutu uso no na wone wo da no. Ne ho ba no de ne nsa asi uti so se. Wapempem no. Because onipa bia ha ne ho kwan ye den. Eda. Onipa bia no ha ne ho kwan ye den. Eda. Enu nchi na akwala akwala ni na pampamu ye den ehome onipa bia no ho kwan eda utirim ni wono oda no ne nsa ye den etim ho so ade si ya mo bia ye obi bia ye ne bi no mesra wo no do comment ya ba that experience is the best teacher chemu a mo ya ye mo bi no mesra mo mfa mra watin na ye nhunu de ekoso short yes here phone lines in so 055 37 33 808 055 37 33 808 enti ono da no de nsa tintim utirimu sei it means no what dream ye den ekura no obi bema bia wone wo da wode nsa be tintim utirimu mame kaje papa you won sawati wakasama wontimi ndawto ne da ekoso enti mawani nya den enna ho wa mawani anna wa obi de sis baba beda na wonan I'm telling you the gospel truth and ema sunsun bedi wachi unya sasa ye ka sasa ye spirit ya oni baby ti ene ye fa ne sasa spirit ya oni baby ye den eti enti no ema atwa ne ho ahia ene ema wa atwa ne ho ahia no because of sade na wakoje ne nti no eno no okoje a enim unua ba enim unua be ma enim church member enim asori panin obefa ono obeda saa ne ma no ye den e wo ho papa enti odifuo bi wo ho no mo a odi akwankyira na odi afaw ya kwankyira na odi afaw enti mawani na ho the moment I be dware saa haban we no and ohini bia so te yakonwa so enti the moment onu ohini ba akotwe mpana no ka wo so wagu akonwa no ho fi akonwa ne sese ba be so de ayeden etia kana kwa akira wo mesi ene ye ko Sotiati obi a ode ne comment be ba no yenkenkan sotiati say oni pastor bi o yesa ne no pa okay obewe osisi ye wakoje saade no ode bewe ho he mos in asofu bebre akonfo bebre madamfo bebre ayidi se edwuma no se wo mo be yiyie pemo a no aso pe ye okọ pemo a wo do yale kwa no oyu yale na to nche no awe wo last mama bi si wanya stroke obi a wanya stroke a wachia ne sofo ne na kwada woni maboa yarefo obo ajaba mofue woni maboa yarefo ne wa awe ne wa kama me yetintim empaso obi a wanya stroke na no atwe o ne nsa ya ko asei sai ya no amin ensa ya ye ne sofo ya kama me ya tompaso edi amane style biye bi owie ya wose ene mi hunsu akọ ohun die ayare sabeba eni nipa hunsu ne sani pa yare o enka Yesu Kristo no ye babunu ogina so bi matenten gramu ko be remain chemo woni na wate stanize osofo na onim ne bi woni ma ne da kransa na obe preachi before be ba no ba na da ti e ba afa dem adwaman ko a to be bo mpa ya ma awie no ho yo no ko na no na metase wotie tumpan kitikiri kuku awa wo panti nim
Before Hano Paris, a yes, a Christo ni be worry or Henry Anna. A yes, Christo ni be worry or Henry, and yes, wouldn't the back of Trimpana. And Pena no, Sam Crofwing, woman would die as a swarm of wallow. Okay. And so the Asian, and Pena because only not go Jaman. And Pena so no bad than jar would just like that as a call. Because you say, only per beer or no bed dano. I want your one and a nomi amount. About your kind, mammy. And the softener no more than that, the normal Yamu, dear no. While you were kissy soon. So, yes, yeah, or so for you all now, was it after me being my home, mammy? Oh, a lower, and now you could be toughy. Now, so son, why, yeah, Edu how, Edia mania, Ebbe Brell. Before you should be Exodus 22. Verse 60 was so big dada. Was will be called dada, will be dada, no one know that no one know what dear, how, mammy, how, or your how, a pinicie, a mania up to a brabos. And on a American, Ubit you Christian, Ubit Mawari or him. But I saw him and I said, yeah, no one waddle. Nadia Nimonam Shire then, a bell. Yeah, me catch the corner what to say, and now you lead, can't you inquire? So be called dada, Baba one general, what to be called dada, me patron from a comment in him, commenting about any program ever yet dead. Found how bra. Yeah, Lydia man, what to say, oh, Lydia. That me boy Lydia Chi, no one is a minty cat. Oh, Lydia Diaba. Oh, say, I Lydia man. So yes, wa breye cement. So yes, ya me nsura watin. Onye wakoma so ade nyina ma wo. Dodo na afa no Royal Baby. Royal Baby 1. Ya me nka ho ba pa. Na Awurade tutu na mo nsi. Awurade ma wo yedie entre wo England mai mu. Sa. Amen. Osi bi kwa dada baba wa onje na wade. Oso bi kwa dada baba wa ayenje na wade. Entu yo sofo na wonu obi kwa da na wa anware na ede ohaw ba. Mese wo yo sofo, wo yo hene, wo yo konfo na wonu obi kwa da na wa anware na ede ohaw ba. Eba. Ede ohaw bebre nipa no. Ede musuo bebre no. Wa ha no. Ayeso obi wo ye virgin na be ma bia be break you na wa anwale wa oh wallahi o setalai ya do how be brew kan yan kwae osisi obi ekodada baba wa onje na wade no da manu matira de no ware yes woso kodada ne da enti lady na wadada ne na da no ese so ware no sa Mammy no free America buy na wadada na da no ware no ese so ware no enu kwa so yini si no packing be simple wo di ohawa bra no wo di amane abra no enkrofo bebre ko pains mu because of say spiritual person for ni no man da last lady e koye na kwankire wa mpona no yi sa wo no konfo akoda e wo konfo na boson dem ya no so lady na was yes wo be ni kokokokokoko siburo ni na so no konfo akoda wo konfo na boson dem ya kwankire de na sei ya kwankire de na sem bi maami ade si no akoy o se papa eye no kore me ko ba bisi me ko pemwa o konfo bi ka so beboa me wo se ansa na o ne me obeboa ma agise me o ne me da wo ne boson dem aboson dem ye ni bada aboson foko bo wuchiri za ade no o mu mpe fin so ti ase wo konfo bi mpe fin se oni obi no obi akoda na ode akowura ne boson dem we boson dem ne no akoda maame no hu na o se yes wo ba ni wona mabodamfo ne se ne pe wona manwansere ndi nachi hwe ne so akofa ma ne hoso ya ma yani na o Before Jose Joe or say said they will case only comfort software and I say empo only malam da and yano on say now what about ordinary person yeah only the onye sunsumni person yeah one no be ano ne dia wo ho eno so dia so eno so dia wo ho but sunsumfo no ye dangerous eno dey very dangerous crossing to me na di wo machi no because no mo nye normal person
ade na di na chi no obi ye sofo woni nyame a woboson eye ticket that the truth so the afie me kan ko a kira wo enchiri saadi na didi wo machi no ena wonu omo koda ede ohaw bebra wo nyame yade wo china ye bekọ normal afo ne so normal ena mo amo so amo ye tafiri bomski no mo tafiri ma na se no eno so ye bekọ so sa mo hunu se yes bibi wo baabi o so ye woni ma nyina ho kwan ani nyina ne se fata yen ifa ase wase onimsofo bi asofo ne ka chana damfo ba ase onfa ni nku nya den na mbre no fa bibi ngu mu ma no yo ni nku no koma asofo no bibi gu mu ma no afi na damfo ne sra ye no afi obenya akono ma asofo na mo ni no na me say wayas me yo gudu bang no wayas mo tuku ekutum na oduro si peja sa duma wo mu dia no because ohunu se wo spirit ye den a wa ma waduane ani a ni wajimi obe yo jimi elastic so dia tie wo be yo jimi elastic wo be jimi Alex edu ho te sen yehowa enshira no tutu anamo ensie hwe wo be yo jimi elastic no wa jimi no wa rwew wo yuwia me se wo jimi no e ma no moska ya na sofofo e fa wo mo no se ya no mo ye ono wo dot asempa na ye kam ni wo miemia wutiri so so na ndim dia oje o ndim dia oje enti ni monyam kakra na wo so no wo fa ni nyina aka na wo mie wutiri so wo bukrum hey ani monyam kakra na mo asofo awe moda no me ba cho mo mra to tiatie mo mra meka no kwere mo teta sre asa no kwere me ka kire mo no experience is the best teacher enti obutu so sana ni wo mie wutiri so ni wo me se ade enhyira kakra na ufia bayifo eyi ba ko no kakra na aso so no wo matukọ watu wo so abo ni wo de mo taye den aka ho na ye den me so so abo ni wo de mortar wa hono mortar cement bag ba ko no de agu abo ne so na ye den enya dia wo betimi abireki da Jodi atie ene yesu ade papa ebinum ko sa wo ha wonim ebinum ko sa mane nim they need to come out sorry freedom ka sofo ni papa bi sofo ni maami bi daaye o tete ma sofo na ka chen o ka chen se maami na la so ba ha no sofo na ka chen se one ne da no odi bibi ahye na se enti omra no nyi sa de ne ma na esa maami ne ba koton ne ma won kokko beton burodo e won kokko sa ne sofo na ka kire maami ene maami no hunu na brabo nyina ye basa hunu wo se yes wo ba nie wo tomulo sie wo te se yi me ba yi ya fe ne sen akuya tomulo sie kokko sin ene maami no wo ton burodo won kokko e wo sifum what brodo won kokko wo sifu ti no de nsa na wo de hye wase no ne nsa no ka wahye ho enti ne sa wo nsa wase nsuo no efidi kawa no every time mo ne da rough no wo no be da rough because wase nsuo no efidi kawa no asede ya hye no ni wo jimi to oju mu sika nyina na usika sapene okọ ese foforo san ye den eba nko na nim sa me se ese foforo san ye den eba ma woni na wate wa ma woni ya na kwa yenim asofo mo ye 3 som ene 5 som e wo peduase lodge 3 som ene 5 som e wo peduase lodge ma woni na ho wa ma woni ya na wa wo bi de sisi beda na won because amafo bebre e ko sa wo hawunim ene de be ye wo de o because daddy cry of family daddy cry me nufu nufu no woni se kwa no bi na enum kwa no bi na enum o enye nipa
Ubenyi no nya breast cancer. Ubenyi no wanya gonorrhea. Ubenyi no afi no akonya gono. Na edo haw amane musuo na de ni dreni hu. Emu bia na ada wo. Kan yenkwe. Odifo so obi kodada baba onje na wade no. Oso bi kodada baba wa wonje na wade ne da. Manoma tirade no. Manima ne tirade no onware no. Se na jampene se. Se ebi abusuafo ne mpene se bia osofo ehu ye fusin. Abusuafo ne mpene. Eto ebenya se ade we wu abusuo no. Karisika. Akatia. Akomo mpa kaetia. Omo mpa kaetia mabia. Hodi atie. Entuno se bia abusuafo ne mpene. Ibe papa ne mpene so a karisika fama oba no because wa ha no sumu na yellow kaye me wa fa bi posi ye sumu no because no wa hwe fie ne so amayeti ye sumu na obi tu fie no betu na te tu sumu no e tu sumu no ko not sumu areku ya we omra meti e so ko sumu yellow ne ho tono atin hwe money na o wa ma wani esu sumu no wa sumu na enye yie because one didn't your Bible ka say ma onipa ni sika ne say wa ha no ebi o sika wo benya no wate so ye wallahi wasitalai ba onu ti the Bible ka say asem no was it carry sika ni fama nipa no because onipa no ebi obenya 50,000 abraba ma so nya 10 pesos because wa ha no onyame asem onyame asem ye no kore wako bebe ho amasofo bi asaw wako bebe ho in the name of protection eh no nipa na wo ye protection ama no bi say no protection bi aka wo fa hey unko bi a wa ben ho ma nense opeda because onimu mra hey unko bi a wa ben obi oso wotumi obi oso wo power e ma nense opeda me kan ko a kira wo awalimpo e nipa no waware o wo ne yere ba ko ne niku hu oni bi a wa ben hey obi a wa ben onye sex bebre because no oni oba da edreniu e ma usunsun ba fom ento nipa bi a wo ye spiritual faith no woni ma bebre enna because woni ma bebre da one wa ho odin so te two ohonhom ya dan ekokokoko se ma no ento nipa bi o ye spiritual faith no woni ma bebre ne da rough uko sunsun nipa bi ho no se opa twitwa nasum adwaman Miss onipa bi o ye spiritual faith no woni ma bebre ne da oba ba ke sunsun juma ye den ba o sunsun juma eye den to nipa bia wo se o ye sunsun juma e bia na yere no ye 5 na yere no ye 8 no boa kan ko da kire bi ko sunsun juma no anajo wa sore uko bola so anajo uko nsuom anajo uko cemetery anajo uko ha uko yo bi akwankyere uko ye sei uko tin haban uko ye sei it is some bay na betimi services a ma num no kana kura kyerɛ wo aya mama yɛn kana kura nkyerɛ yɛ ho o maame ye no kura ɛyɛ duro no kura yɛ nkwa misi no kura yɛ duro no kura yɛ nkwa because nyame dwuma ɛyɛ den sometimes no even 1 week ko ba na yɛre no mkɔpɔ mu hunu yanim because yɛ dwuma yɛ it is a kontifuo tara bia ba bia bɛdɛ mpo no na ho ayɛ den ama yɛn sani adwuma ne tie etu yo sofo ni wa ware ba ye sisa wa ware ba ye trea da be no be ko butu adu ase gege kwasi gege ya gege wa service masses ni nyina uwi a wa be bom pa ya ensu e hye ufia akọ ware ba fan so ti ase da pain na obenya time adagye be bom pa ye abehwe sunsun niema e dia mamanfo asa manfo yare sad time no da pain me pa che wo ma ya wo se ye nwale bebre no bi so sad time no da pain na betimi a service sa ma ni nyina wie da pain ask yourself because I'm a spiritual man
So the year. Me since Saturday, me go fie. Since Saturday, my wife go ohuru manim. Because me yesunsum adwuma. Eniema ne gu ha do. Eniema sunsum niema ne akwankyere ne yedan. Atwa dem ha nyina yedan. Ahia. We me nya na ayo. Sunsum niema na akwankyere na atwa dem ha nyina ahia. Eti no obi di ni problem aba. Obi yare. O wa blochire. Obi yesen. O wo sen. Obi yesen. Me wa ayadefo a me kokoko mu fie. Akommo mu nuro. Mako. Enti se me wa yire no mo nan a. Me ada no mu nyina ada. Me yede no mu nyina ada because ade sa wo nam ha. Wo chira bayiye. Wo chiri sen. Ahom so town. Hey, yanka no kura wache. No kura ye duro, no kura so ye nkwa. O ka no kura nipa be time bateka. Me so ka no kura nipa be time bateka. Da ben ni because no spiritual work no anadwo bia wugirem. Ebia sometimes ebia obenya time kakra abo match kura mpo bia ebia ye Mondays ni ebia Sunday after church no na betimi abo match kakra bi wachichi wani kakra once in a week bi no why day we bu atopa ba akubi e dey adwe wo ho wo yesunsu nipa nya da bia no be have sex you da bi eduenu spirit no e ma wo nya spiritual strong kind of collect wo before ni say what about asofo na mo yesa na ema no na odene satos no obompaye ma wa odi ohawo odi amane no osan de ba rock enti sa asofofo no wo muso mu dwo manum je woni kura wo se wo no de pedom fame but underground no ne to a proper check kada kura chira wo entwibin ani awo wotie mu a na yese peche doso yema yeni na ho wate yan kana kura nchira ye ho sunsun djuma ye den dwana dwa bi wa me now boy sisu tuka wo drive 4 hours 5 hours and no kokoro we so adache kokoro so because sometimes no see ye mo ho akwankyira we have to go to your village sometimes ye kum fie ba ye nkankyira m tuka na ekokura mu free so ekoyi sunsun ade but ye nkankyira ti sa na dwo no se woda wo yire chi bu atopagu wo yire so a da bain eno ba ko ye obi akwankyira ma ne ho ato no inti ba ko na ya na boa yen ba ko na boa yen ba ko no ebe boa ho a week bia wo ma na bienu miensa bia se wa ye den utu baby na bia wo ko ware miensa mienu a da be no be service sa ma ni nyina wie ya tore bia mom ye ba social media yen kana kore nkyere ye ho ate na no kore mankwa entwa obi ntro ma ne ma wo nchen na wo ba wo nchen a asem na wo be ka no be wuso ya kyerefo nada wobi ade a wontimi nya no enka nkyero bi so betimi aye na wo bo dada no aginchim ne nsa no agine sika wo wie so no afa ntese bi ku ene motivate ni se ya sa so fofo na bompa ya amaye e den ne be ye dia cleanse ye ho you need to cleanse yourself so the asien me pacho ade a be cleanse ho no me sira enu ni e haban ni ni eno betimi dia ye den a cleanse ho and 7 Holy Ghost bath you need 7 Holy Ghost bath to cleanse yourself oba cleanse ho haban no wodi haban ni be dry 7 Holy Ghost bath won say 7 dey bia no e chiro color use dey bia no e chiro color ye dey use this 7 Holy Ghost bath dey bia no e chiro color ye dey use e dey haban no we no because no ne sperms agu mu ne sperms no agu mu that lead bi catch me da osofo bi e me nom ne sperms makoma yale e be ye den e be ko oh Jesus Christ. Say umawati. Hold your here. Who we are? As a so sandalwood. Sandalwood oil. Now with the sira. Now we put holy water. Say untimi holy water. Make sure say the holy water. Compare tender stone. A mass 7, be mass 7. Ho
From good swim for 7 days. Then no sense to cleanse negative. Who ye cleansing now? As we in and out. Why out in every year? No, as we in because you pano ebi no than one condom. Or no da raw or fe one or kisu to so we so na no sunto na no mo num say ya. I say you jata wo be wi nipa. O kisu to chot ya tie. Enti no ebama o how aye den aba wo ho. Enti cleansing no we cleanse in and out. Na ama niyama timi aye den adane aye den ama. Kan ye nkwa Ose se na jump ne so ade ne ma no aware mpo a on carry sika ma no was in a ja empene so eso odi saa wo ba na woni na koda no saa wo ba na we destroy no no oti ne ja empene so a ma wo ba ne sika na wa ha no ade kita wo ba na waje afiri nsem animonyam ma bebre kita animonyam de bobla po but in the name of spiritual person you know ma ni nyina bra pa yesai lady bi adwuma ye fan say radio station me person me radio station din what sofo bi mia ni nufu sofo ni mia ni nufu no lady ni nya akoma yare ye igina hobi ne di ko theater ko ye ne surgery in the name of mia wo mia ni nufu keke what chi so ne be da lady ni so won pene eno mia ni nufu ya ko pew odo eno the Bible e kan was so for so baby so ne beda no oba no ampene na for so ne da koye ne ho ade woni fie uchi wo fie ni fie fo no ho se wo de ho nyefe ye mpewa karisika the Bible ka se manisika no because wa ha no wa se no wa ma ba lokwa ba no so wa ma ha wa ba no so se woni spiritual marriage wa ma na spiritual marriage. Spiritual marriage be ba intime nko no ejina spiritual person amo no mo da no mo honhoma be ware mo no mo honhoma be ware mo kan ye nko o say senator mpleso ade ne be ma wa wimpo a on carry sika ma no said you ade ma bunu etirade what said you ade ma bunu enti carry sika ma no said wo de ma wo ye virgin ho ade no sa me se carry sika ma no said wo ye virgin ho ade no papa ya me ko chi ni tumu ye fa ne te kwa mpo yi do o de nsa ko wo akwa na ya me ko chi ni tumu agizi papa penny toto uno oti ayi taifa bokina ha ne nkrofo ma yu anketenkete no no a kire wom no de ni odi ni kokoro motie no wo mase onu akasa no duma bitidi no na me kire me akasa me kire hye me kam me wo mu ni mi so me mu odi ni sa me nyau me odi ni sa no sa wo de wafofa ba me so a ebe osisi ni me kire no me de koma police fo na me de koma police fo na afi ne ho ya me mobo ya wuro ne ho asa kitita e hye ni be mu ondwe ne ho kitita hye ni be mu ondwe ne ho no akokire obi akwala aketwa kwala wadi 8 years no de ni kokromoti e wo no tinkofo bi wo no mo a obese wa brabo ono awu ni ode nsa wo mu ma woni na ho misi mo no enkujeja wo ho e ma wo bi mfaw na wo faw a ensinsa so be ba wo so no e kira sem no awie ye no ba ye bre nyina na asase na nya din yo ta wie ye no awie ye ni asem no se wie ye no eno na asem no awie ye no na asem no ajo bibi wa na wadane te sa boa because we see so someone wo di amanfo to obi wu na aye te sa boa oda wona wo pa wo wu chaw si wo wu me fa ne nko because we see so someone en wo di amanfo say amanfo abrabo to ti atie awie ye no acha se ndie hu hia
awie ye no da bia wawie ye bɛkɔ no ene de wo so wa no oga ene de wo so ho ofe ene de wo so wa ya nto nyom frɛ wo ene kita squad ene kita body guys di wachi maami aya twa langard for ma wie yomo ye nkwakwara de omo de betadwo ne de popo ye de ma wo wo muscles na wa bɔ no maami e betwetwe wate e begogo emire wo hoyi ye ninka so ese mire wo hoyi ye ninka so brode ese obeye biako ti mranti bi no de ne masisi ne nkyɛn woda ne langard wo langard ya manfo wo gi amanfo nsase firi omo nsɛm waye ye bete sɛ yi atantefo twene waye pompomfe se somoro a wotua knaman ho to dia se waye pompomfe wo beti wuhuru te sɛ etetire kamansa to the atie wo ye bode ye nto nyom frɛ wo na agye amanfo nsase wo bedi from 60 70 ekono na wo muscles na wo pege dade no wo mpege biem na twetwe na niyam na wo di ya amanfo no ayakayaka dia wo di ya amanfo no ne na midi bi bejaw menimi wo fa bi no ye body guy ne fe na peto no go guy di o ka jejefo sojafo no Lawrence sojafo no mo di nsemonen odi amanfo nsemonen woni amanfo yere no mo da woni aba tanfo eda temo jeje ka so bia me declare japade awo no ensemonen me ankridi ye wo ba be wu no ma me mesi awie ye no eno ne asem no asase ne hunhia o ba bia wo wie ye bikwa kodudu no obi unnim wo wie ye unnim se kan de obekọ anansu do beko ana obe yare da ho pa wo chaw so wo mefa wonko wonnim wawie ye awie na asem no into the gigino ne fa jimi amanfo gigino in the name of a feelings feel bam ayasekom ebo kutum ne fa say amanfo manom chichi amanfo nsa echichi wo musika na wo daache no be say wo daache no enforty bebisa wo say wo cars na wan wo japade na wan wo body guys na wan wo tuo ni wahin awie ye no eno ne asem ma woni na wate ese yetete abetie no na ne cha no me sa abetie na yetete no maami edru ni che me se awie ye o awie ye eno ne asem no se de ehun hia papa ba wa wie ye no sese de ehun hia o ba wa wie ye no eno ne asem no ne ma wani nda ho wate wa ma wani anda ho a ade kita wo no ebi firi wonsa ene se wasisi from senhwiden onama na wo kyerɛkyerɛ wo ho awie bi bɛbɔ ope besin dua wo ye from nyina bɛte age odua eti asubonten ho hwe ngoni na wate ade bia wodi yi obi di bɛya to the afie ade bia wodi yi obi di bɛya in the name of sofudie ntino wo tia manfo ayase musrade obi beba ho betina no betina ayase srade to the afie in the name of I'm a spiritual man. Say, meti wa ya sesra de ko. Hey, one day when the one mama wata beda. Yeah, ahonhom so nipa he o. Me say, ahonhom eso nipa ye den ehwe. Wa so odin ya. Hwe, mama wata be ne ho te se oba ne wa ba beda. Me say mama wata be yo ne ho te se oba ne wa ba beda. Wo wi a wa kire onyansa. Enkoma sofo bi ne wonna wate enkoma okonfo bi ne wonna in the name of me drama free dufude pe so me ko husafo na me mre because wa family e ma bebre wa sankwase ade ne hihye mutirim oh daddy family daddy me ne funti me ko huna me mre yo me free daddy obefa because no wona me da na de oni beda o wo chire bi no awo be wo power de no wo chire bi na wo power na wunya no te ni osofo nya abortion ai wo chire bi be hia bi ma papa no
wɔkyerɛ bi a bɛhyia bi ma papa no ɛhɔ da bɛhunu wɔbɛgyina wo so agyaw wɔbɛgyina wo baa lɔk a woyɛ gyaw se mebɛfaa wo me nneɛma nyɛ yie da mebɛfaa wo me ho ntɔɔ me da nti mefa nkɔma wabusuafoɔ ɛhɔ na bɛhunu se kaka wotiri mu ne hɔ na abɛto nnwom sɛ amadu yaya pepe ni die ni omosi ni die ɛhɔ na abɛto samia so ti aseɛ ɛne da wohunu hwie o wobɛhyia nipa papa no ɛbɛsɛ ɛne ɛdadi faa me dadi ne me daeɛ ne wadadiw because in the name of Nico Huna memre no than the other papa no be bayama spiritual person be abekọ no be da no wonye papa wo ye fun wo san ye fake kan ko ra kire wo spiritual person be a wo no be kwa wo ne be da no e ma ne nka se daddy de Nico Huna wo ye fun wo san ye fake wo san ye kwase ye mpani kan ko ra kire wallahi talai I'm telling the gospel truth as I'm no ko da ho amom yenka ne kan na wu ensamfu ahi susum nipa bi a wo bɛkɔ a wo no bɛda ɔbɛfaw wo ye fake wo san ye fun kan ko ra kyerɛ wo obi bia wo kita sunsum papa ɔmfa wo ne wo nyempana because nim se ni sunsun be punish no wonim se ni spirit be good edimase wonim se sunsun be good edimase okonfo krompo no obi no nyine koda ne bosum ni kuno na obi kuno spiritual person bia obe ko ne ho obe se open ka chen so ni nanum ka ko ra chida won obe ka se no ko de wanu aka o chen si dadie wo ye fun wo ye kwasia wo jimi so be fami obi a me wo hawo obi a ma me watadi wachi obi a bi abosun di wachi amaba me yare se sa me yale wo sa ne ni abeda o anya o ye kwasia mpani wo ya boa wo ntimi no foko be kan ko da kira wo se wo konfo krompa wo to no komo no one obi yire koda abosun ni kuno to la so ne ye so yes hwiye moni na wo o bisi sunsun ni pa bia be kɔ de hɔ ɔbɛse wo pɛ wɔno ɔbɛda no wɔyɛ fun wɔsa yɛ kwasi ampani mi ni maka ye want ya che no wɔnkɔ hyepo ana wɔnkɔtɔ kahya de ohia ni nsuo gaalon simple case close ma woni na hɔ bo shine your eyes Ghana ne ye wɔ no ahonhom ye ne ahonhom nam dia so kura wuntimi wo so oni no sa kofo na nka boka hire wo so oni ni o oni ni obobodu mienu wo sa kofo na nka aboka hire yo de ko ye nsofo ma wo nuye ye wo sa nyame fie kokofa nnome eni hira to duru nyame fie no are very very careful because nnome wo ho eni hira wo ho o se nnome ni hira ni enti de wo pɛ no kamko Timothy munya de say daddy obebu asafo bi mi na daddy jai daddy what the insert the dress person wa wie kana no atum ene de wo hunu hwie o da wo be hia wo mfem pade no da wo be hia be ma papa obe wa na wo no ehɔ ne saa ne ma ne be de dada ne ho adi ehɔ ne saa ne ma no e be de dada ne ho adi ebi man beka se wo ye baalok wo ye fun awo be stop enimonyam be stop bi mo na dwuma be sen to beka se e fa wo bayi masomo nyome da e fa wo bayi enipa nyina pawo me na tofo ye baalok wo be sa ko ba bia firi bai to do mu miemia mu amokosho mu office ho no mu miemia ye na daddy stop yes stop no be stop wa destiny no no asa stop wo yiedie no wasa stop wa wade no obe stop no no mu say yes wo benya wale ya unya wale da ensu yie so da wo be sa bere dia ho de daddy ayi wonim se muoku a wo we nkate na ye daddy stuff daddy wonye ne nse wura wo dress first daddy
Yo. Hello, yo. So I say, Aswadi head mistress for Aswading. It too for I want to be quantiad. I thought I fell collection him as well. Or the German for the Cadman would try to give a poor mouth for the Scanner Mount. You're dead. Obi slow. Miss Obi Yadang. Obi soon. Obi 50 with some. But they are talking more than them. Miss Obi 50 with some. No, they show. What did you go so? Into morning now. No shame. No, someone on the card do dim because of Buffy baby. And one I am. Tim Winnie and now. So, yes, well, my 1 year now will be discussed by a day, but an family code Deuteronomy. Deuteronomy 23, verse 1. And can carry you on a tearful. Deuteronomy 23. A difference was said, they are fatter so about a ruddy bedroom. The one fatter so about a ruddy bedroom. I said, the upper channel shuan. The upper channel shuan. And they are very my channel. In my ruddy bedroom. Near very my channel, no one so very ruddy bedroom. One quarter not and so for no, a be my society upper channel shuan. Till so for or very ruddy bedroom, and your how beba, and the amania beba, and the musu beba. Minimum air debby. Minimum air debby, and impressive bunding. Or what sort of case you need to woo ye. 3 days. Okofa ampana. Mama ni na o. Kakakora we 70 years. Ah we yi dewu. Ma wani na wo wate. Wa ma wani na obi bese wa bedabo. Kan ye ngo. I say adwaman ba biara e ma awrade bedwam. Tie, wo se dia adwaman, to se dia. Adwaman ba. Ye, yanti o. Ba. Ah mante. O se adwaman ba. O se adwaman ba. Nti sofo na woni na wo no. Mawu adwaman ba. Malam na woni na wo no, mawu adwaman ba. Okonfo na woni na wo no, mawu adwaman ba. Ha minima sofo bi wo ho no mo a. This year, what in Sorma 4 an hour. Miss one in Sorma 4 an hour. Hey, what in Sorma 4 an hour. A friend who has a spiritual person. Hey, what in Sorma 4? See the Bible, Nakano. Was that some you soon, that's some you ja. Munchin you soon, a catchasa for Mano. Can you go? I said, the mind baby, I married. Was here Jamai baby and married bedroom? Now one talk to us, sir. The Atosu do call in my ruddy bedroom, sir. Verse 4. No, if he said, one fed you need so I'm a set a ruddy aquine. A Jamai back. Cannot crash it down. Yes, yeah, was so be an issue a picture. Yes, of Fusia Conyam, not church member, anything. Up and down. Up and down. I said, Cosoca, secretary. Brand secretary, Etia Conyam, no, yes, of say, Omupia, no beer for fun. Hey! One yammy, oh, you be out with Yammy, Sadia be a way be a winner, and I dream about me be breaking news in a mount. Baby, me breaking news, I will break the news. Can you go? Was in a radu yanko and peso betia billion. Was a radu yanko and peso betia billion. It didn't billion, yes. Here. Mammy, what do I the bread in a mania will come on a feed what it, and free view, if the chinchi. Okoa so no okoa sori. Osofo bi ni wada mesrawo. Hwehwe cleanse e kira kwan. If am say wa say, Adamfu bi waware. So ne sofo bi awo baako. Ah okay. Me ba cho am say wa tag no wa tag no no mra so. Tag no mon tag wam no mra watin. Mon tag wam. So no me ba cho cycle be repeating. Cycle be no mante. What's the aperture the show? What's the aperture the show? Any dear obey my channel in my ruddy bedroom. Any dear my channel in my ruddy bedroom. A Jamai baby, what's your Jamai baby? And my ruddy aha. I want to swear to what's it now? Want to so who would do Kuram Pona? Woman, Jamai body. Who you Jamai ba? Hey, minimum sophobia on a bono Casayamo ba. One more Casani Yamo ba on in a ba would me a no.
si omu dumpa wo se eye dumpa eni wo kwan sei wo ba Awurade bedwam sa na de ono akra gina Awurade bedwam na de ono akasa gina Awurade bedwam maami o man Ghana no di for how an kind aji kokonte ne etudi achi how an kind on kind da bi na wani ada ho da bi wo kan kire wani beda ho so wadwen no ebe crack kan ye kwai Ose, dwuma be bia ma Awurade bedwam. Ose dwuma be bia ma Awurade bedwam. Na won to so etosu dumpo. Na won to etosu dumpo. E ma Awurade bedwam. Sa. Ose na Awurade Onyankopɔn ampese obetia Biliam. Na Awurade Onyankopɔn be dane no mie ni nhira ma. Wo so be ye dan. Be dane no mie nhira ma. Efise, Awurade Onyankopɔn do. Oh. Ose maame nyame odo wo. Enka ko biebie wo na wo tese Lufthansa etu akwayi o Awurade a strike o ko ya strike o ni sofo ni nyina nka makam ka makam tese kana man so dia de onyame odon ka oni sofo nyama kam tese kana man ka wa lock ena boys bebere o mosiso no o mo ni asofo maame fo da brother be your bahan woni sofo maame daage sofo maame abesiri o mo koye kwanche no ne koda wo bushi wo boys bebere ko no so eni akonfo kodeda ne mad da rof oni na wate no ne bible e ka no ma mo wani na ho a or the six better no na family Proverbs chapter 6 verse 12 ekeka bibi wo no na me yi niam na ma no dia che ene etufu abu mo nyini lo mo ko toto so mo fa start hye mo hye ne high wate wo sofo no ataage no wate sofo bi oni watwe mpra ataage no metie de odi ayew no ko pesika kakraka no fa ma why Proverbs 6 verse 9 Etifias was say ani hakokobo verse 9 no Ose wo beda kosi da ben okwadufo Wose wo beda kosi da ben akwadwo a osofo bi ni wada wa kisiu wode ne nsa wewura wasete se de ode ne nsa ekeka meat pie no si meat pie ya de nsa ne ti ade ne sa ekata so sa wa ma wani anna wa wo beda kosi da ben ti de ode aye wi se wo nsore What you want? No, they are saying, no, they are so deep. Wako Jasha, I say, Oka will be waka, we be a no to your foco, wabua. Why you were in the Oka with your head? Hey, who's you all? And to me, I and to a pamba, Oka with your foco, what me your shame, Metika. Carry and walk. What's over that question about before? Brabay now best on every woman. Was a brabay now best on every name? I say in Nakakra, in Kotokakra, in Saa Mapuno Madakakra, and now we hear better, sir, or Quemukafu, sir. Now I want you to say a Chemfukuru. What's what much a Chemfukuru? Aha. Verse 12 no Etifias was in sekuro nkokobo was dey sekuro aha ntima wani na wo me se ma wani na wo na ho pa anwumre bie wani ne wa mie wani ade bi be ye wo kan ye nkwae oso nipa wuwo ni obarima busuefo oso nipa wuwo eni obarima wo ye busuo ni wono beda to nipa bia wo ye sunsun nipa be ko no ono beda no ye busuo ni kan ye nkwa oso wode anu kontonchi ni nam oso wode anu de kontonchi wodada nipa woso wo tumi ne so oni hu entuntum aduro kura woni bi Oso de anu kontonchi ne nam sa na obubu nani ode ne nai kasa sa ode ne nsa tia kyerɛkyerɛde akontonchi sɛ mo na kuma mu sa opam ni tri apamone da takra ojem ni ohye sa enti mpofiri mu na ne sɛ beba o se mpofiri mu ɛna sɛ ni pan ne sɛye ebeba enim guase na beto no ebe fa ne se rapture empofiri mu sa na ni na ne ho so na Proverbs e kan kire wo no ma wani na wate wa ma wani ya na wade kita wo no obi begie firi wo se shebre sesafo oni ne wurade ko se dia pro na tete asɛn no ene no wodoma nkoma fa odi ahye wiase nyansafo odi be hye wiase nyansafo ani wo odoyi odi na ho na betie na ye tete no
ne child wa ma wani anda ho a ye be checha ti mo woni na ho ne niye ma ntimi ndane ma wate kan ye nko asinti bo free mu na ne say ye beba obebubu no amunumu a wontumi nsa sa ose ade nsia na Awurade tan na ade nso na ye ne kra achi wade ose ade nsia na Awurade tan na enso ne de ye ne kra ade achi wade ene me be che onyame achi wade wate che wo hu ni onyame achi wade me be kire wo ose ade nsia na Awurade tan na ade nso na ye ne kra achi wade eni a tira nton atoro tachere ma atoro twantoro de wontimi nya na oso obeye atoro etakere ma eni se ehwie moja ehwie moja edi bi mo ye den eguo no osofo no ne wanyem no akoya bohye yenkoyi enim guase beba obebisa se ukunu we wasafonim enti de ma yenkoyi mo ne asofo ya bohye ne munyira yie o na mo ban ti se kurenyi abusia ye bre no aye bre ya me ya domo chena be to aso wati idi adwen de chia ebe hwe esuro fra me di the warrior prophet Gideon no for yesiedo uchirimia meso so metam ede de me ne pastor Daniel ene tenase ndi sunsum sem ebreu ene di breaking news ne ebreu na wo chena de ne de ebe yesoronko aya nko ba bi ya o enyi wa fidie ni mfiri ha follow warrior prophet ne subscribe page no the higher spiritual cortex de wonti bi dano anadwo betin kawate na de wonu bi dano obi hunu ama ne matimi ayeden adane ama ma woni nya ho obi amfa 6 anane won 9 akronfo abakurum ani pabonefo abakurum atotobotomfo abakurum intimo woni nya den enda ho nya niema ntimi nya den endane ma jimpa yese ensu yie na ensu kra yie abusia makrab The Bluetooth device is ready to pair. Entutu bibia na ma onya dan ensi yie ade bia wode wonsa besomu no enani sika yedie enkoso empuntu abrabo papa openya ene akwansode me yimpa yese ensi yie na ensi okra yie ade bia wode wonsa besomu no enani nhira ye mami dwele ho tesen obapa Awurade ntutu anamonsi yie wate mami dwele dura fe na oba ya 16 ono owo Canada na me nhira wo ntutu anamonsi yie me nua ba mama ewo Germany eboni dia na atamfo nyina eworo mo dross ewo platform iso odema ko nhira me ka chiri kone ho tesen ma baby 1 Awurade nhira mami Lydia do na fe London for hima onu ndi hima ewo London last 2 months ene de mama Lydia esi ade so Ghana for ewo London nyina wo hima na mama Lydia Emmanuel so 18 all the way from Sweden metua Sweden for nyina enne anumre wate de man kuma enhyira ontutu anamonsi ade bia ye hawo na manne de man kuma momfiri wo so meba Eric ono so otim all the way from Istanbul Turkish metia Turkeyfo nyina odoma kuma emwa na de bia wodo nsa besomu no enye kase ama sewa herbalist so etie me all the way from London Awurade enka ho na omwa obifo bibia mfira dum enko atom owo die pape wa pa ma ye bra kayenwo na ya mirembo abayifo no mo mpese ne ye bebo nnwom abusia adekayenwo na ya mirembo beka sempa ye dia chirama asomje do nya media maelio owo die wa pa ma ye bra okayenwo mejo nya mi okayenwo mejo nya mi okayenwo
Odiyechi mejo nyami odiyechi mejo nyami odiyechi okaye hu mejo nyami okaye hu mejo nyami okaye hu odiyechi mejo nyami odiyechi mejo nyami odiyechi okaye hu mejo nyami okaye hu mejo nyami okaye hu odiyechi mejo nyami odiyechi mejo nyami odiyechi nyami aba ufie ebesre wa do me kwaje ni asumbie adi biara be musu be yesano meja pego mayeda nyami aba ufie ebesre wa do me kwaje ni asumbie adi biara be musu be yesano meja pego mayeda nyami aba ufie ebesre wa do me kwaje ni asumbie adi biara be musu be yesano meja pego mayeda nyami aba ufie ebesre wa do me kwaje ni asumbie adi biara be musu be yesano meja pego mayeda chinchini mabro wene mehunu nyami o nyami mabihu obonsima fami no mu ene nyami aje mekwa nyami mabihu chinchini mabro wene mehunu radio nyami mabihu enka obonsima fami no mu ene yesu aje mekwa nyami mabihu Jidia wanya so muye no bonza muadini o jidia wanya so muye no bonza muadini o jidia wanya so muye jidia wanya so muye